Мифтахиддин Efendi, алдығызда Александрийск драма театры. Оның қаршығында Екатерина II һәйкәл. Шәп. А бұл, мен оқыған данлыклы білім беру йорты Пажский корпус. Оны Елизавета Петровна вақытында граф канцлер Михаил Воронцов алдыртқан. Менің 7 ел өмірім ошында өтті енді. Артабан Мифтахиддин Efendi, данлыклы қышқы харай. Готов, Толстой? Еще не прибыл курьер. Вот-вот должен быть, Ваше Величество. Наказать. Кого, Ваше Величество? Курьера или переписчиков? Всех! На днях я начал перечитывать «Войну и мир» Льва Толстого. Вы же знаете, что мне нравится печатный текст. По этой причине книги готовятся переписчиками для меня со своеобразной каллиграфией. Вчера заинтересовался описанием Аустерлицкой битвы. Даже несколько раз перечитывал некоторые места. Толстой не любит Александра Первого, но в его письмах есть правда. А есть вести от княжны? Нет, Ваше Величество. Сообщи немедленно дома императора графу Александру Адельбергу вот о чем. Пусть пригласит из Германии женского доктора. Отправьте курьера сейчас же. Слушаюсь, Ваше Величество. Книга Толстого прибыла? Нет, Ваше Величество. Виновных нашли? Курьер нечаянно вырыл сумку, и рукописи унесло ветром, Ваше Величество. Наказать. Наказать! Наказать! Слушаюсь, Ваше Величество. Ваше Величество, указание ваше выполнено. Мы выработали новые правила, касающиеся сельских старост, руководителей, офицеров местной жандармерии и, согласовав с Сенатом, разослали по губерниям. Итак, глава жандармов граф Шувалов Петр Андреевич. Ваше Величество, полковник князь Жангиров Губайдулла Чингисхан просит освободить из арестантского отделения одного башкирца по имени Мифтахиддин Камалетдинов, сын Камалетдинова. Пусть войдет полковник Жангиров. А для разговора с башкирцем позже выйдет сам генерал Александр Тимашев. Слушаюсь, Ваше Величество. Ваше Величество. Глава жандармов граф Шувалов Петр Андреевич и министр внутренних дел Тимашев Александр Егорович. Вот для чего я вас вызвал. Наш флигель-адъютант, полковник, князь Жангиров Губайдулла Чингисхан просит освободить из арестантского отделения одного башкирца по имени Мифтахиддин Камалетдинов, сын Камалетдинова. Вы знаете, полковник Жангиров мой надежный человек. Но для меня важнее безопасность империи. Поэтому я решил посоветоваться с вами. Мне не совсем нравится, что полковник Жангиров вмешивается в чужую службу. Ваше Величество, я против освобождения Мифтахиддина Камалетдинова, сына Камалетдинова, из арестантского отделения. Во-первых, у него сомнительные документы. Непонятно, то ли башкирец, то ли киргиз-кайсак. Во-вторых, что он делает в степях? Сейчас мы ведем военные действия в разных частях Туркестана.
На каждом шагу встречаемся с подпольными войсками киргиз-кайсакских ханов и султанов. Из-за провокационных действий их шпионов, скрывающихся в степях, мы потерпели большие неудачи. По-моему, нога такого подозрительного человека, как Мифтахиддин Камалетдинов, сын Камалетдинова, не должна ступать там. В наших тюрьмах просто замечательно. Пусть и сидит там. Граф Петр Андреевич прав, государь-император. Нельзя выпускать из тюрьмы одного туземца, когда мы ведем войну против другого. Это ни к чему хорошему не приведет. К тому же, он вместе со своей домрой собирается обучать киргиз-кайсакских детей. Я думаю, туземцам не нужны знания. Самое лучшее – это неграмотный народ. Ими легче управлять, и доход от них больше. Раньше наши государыни Елизавета Петровна, Великая Екатерина II разрушали их мечети, медресе каждый раз, когда башкирцы восставали. А сейчас чуть ли не каждый день мы открываем то мечеть, то медресе этим туземцам. Надобно это остановить. В империи и без башкирцев много бунтовщиков. А в тюрьмах для них сейчас не хватает мест. Вместо мечети и медресе я предлагаю построить новые тюрьмы, Ваше Величество. Позвать Мифтахиддина Камалетдинова, сына Камалетдинова. Слушаюсь, Ваше Величество. Проводите башкирца в Министерство внутренних дел. Ваше Величество, вы имеете в виду подвал? Слушаюсь, Ваше Величество. А, кстати, не забудьте угостить. Хорошенько угостить башкирца. Слушаюсь, Ваше Величество. Ну, флигель-адъютант Калмыков, сегодня будем праздновать! О, чудесно! Чудесно! О, чудесно! Чудесно! Калмыков, не забывайте, что вы на службе. Ну, барышни, приготовьте стол, чай, вино и хорошую закуску. Гость пришел. Башкирец. Да, ваша светлость, да, ваше сиятельство. Калмыков! Кат-кат сәлем, мин Мусафир Акмуланан. Тура итеп халыкка язган хат мулланан. Бөтә сәхрә ихтәренә бездән сәлем. Дошмандың ялаһынан пак мулланан. Бәгъдә сәлем фәкир хәлен һорагыз. Хат менән белдерәйек теләһәгез. Ах, урып аш исеп кан йотабыз. Үлгәнгә үлмәһәк тә янәшәбез. Ягай кызга гибрәт һорагыз. Келгән тамам йортка тамашабыз. Кимездәр ябыгалыр түзә алмай. Был ердә бөектәрдән алашабыз. Харгайып, тән йокламай таң ашабыз. Күп уйлаудан, акылдан адашабыз. Ау корып себен тоткан үрмәкселәй, кандала берсә менән талашабыз. Урыным минең яткан,
АТ Зиндан. О, чудесно! Чудесно! Калмыков, развяжи его. Ну, башкирец, прошу за стол. Давай, давай, не стесняйся. Калмыков. Ну, господа, сегодня у нас в гостях Мифтахетдин Камалетдинов, сын Камалетдинова. Ну, за знакомство. Господа офицеры, я не пью вино. О, чудесно! Я подумал, что вы не мой. Ошибся. Ну, будем знакомы. Майор князь Ярослав, главный адъютант министра внутренних дел, генерал-адъютант Александра Тимашева. Я из рода великого Ярослава Мудрого. Я Мифтахетдин. Знаешь, гость нашего государя-императора. А где живешь? Я живу у Губайдулы султана Жангирова. О-хо-хо! Чудесно! За эту новость непременно надо выпить. Полковник князь Жангиров наш друг. Значит, ты с края башкирцев? Да? Далеко ли от вас до Оренбурга? Не совсем. Бывал ли там? Да, даже жил. О, чудесно! Сейчас я сообщу тебе ошеломляющую новость. Прабабушка нашего министра, генерал-адъютанта Александра Тимашева, башкирка. Не может быть. Еще как! Из рода великого Ярослава Мудрого. После женитьбы капитана Ивана Лаврентьевича Тимашева тамьянские башкирцы в виде Колыма подарили ему 7000 десятин вотчины земли. С этого у него и начинается взлет. Теперь их род один из самых богатых. Извините, уважаемый князь Ярослав Эфенди. А хотелось узнать, откуда у вас такая информация? В деле генерал-адъютанта Александра Тимашева есть документ, где говорится, что 5 ноября 1751 года он купил у башкирцев 7000 десятин вотчины земли за 70 рублей. Кто бы ему продал землю за 70 рублей вместо 70 тысяч? Не будь он зятем. Понятно? Возможно, вы ошибаетесь? О, чудесно! Я не ошибаюсь. Прабабушка Александра Тимашева полубашкирка, получеркесска, а мать министра, великая поэтесса Екатерина Загряжская, была близким другом. О, чудесно, чудесно! Ну, уважаемый Мифтахетдин Камалетдинов, сын Камалетдинова, этот бокал я поднимаю за вас, пью за башкирцев, написавших гениальную повесть «Кузей Курпес» и «Маян Сылу». Кстати, я тоже поэт, у меня много публикаций. Эфенди, как мне известно, автором повести «Кузей Курпес» и «Маян Сылу» является Тимиргали из рода Тамьян, крещенное имя Тимофей Савельев, сын Беляев. Почему вы не кушаете? Кушайте, кушайте, это же курица.
Кстати, вы сколько еще пробудете в Санкт-Петербурге? Майор князь Ярослав, вам письмо. Продолжайте, я слушаю. Я не знаю, сколько пробуду здесь. Как решится вопрос? Какой вопрос? Губайдулла Султан Джангиров не велел об этом распространяться. Фу, чудесно. Вы кто? В этом доме принято отвечать кратко и ясно. Понятно? Да. Я Мифтахиддин Камалетдинов, сын Камалетдинов. Знаем. А зачем приехал в Санкт-Петербург? А? Зачем? 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 Я, следователь по важным делам Министерства внутренних дел капитан Калмыков. Понятно? Стоп! Равняйсь! Смирно! А теперь будем отвечать на вопросы кратко и ясно. Ведется протокол. Понял? Да. Ты кто? Я Мифтахиддин. Возраст? 40. Национальность? Башкир. За какое преступление сидел в тюрьме? Киргиз-кайсакские начальники Малой Орды, Батучи и Сангильде Понял. подали жалобу в управление жандармерии. О чем? Якобы я укрываюсь от царской воинской службы. А ты ежегодно выполнял свой долг? Да. В каких местах служил в период от 18 лет до заключения в тюрьму? Трудно вспомнить. Я ведь не записывал. Хотя и трудно, придется освежить память. Где родился? Оренбургская губерния, Белебеевский уезд, 12-й башкирский кантон Кулиль Минской волости, деревня Туксанбай. На основании жалобы Исангильды и Батуча ты был заключен в тюрьму. Твое дело расследовали 4 года, 6 месяцев и 15 дней. Так? Так, долго копались, искали вину. А придержи язык! Кажется, ты не слышишь то, что ты говоришь. Обнаглел. Как это искали вину? В моем деле отсутствует документ об уплате за 3 года. Батучи и Сангильде жалобу написали в 1864 году после ссоры. До сих пор помню, как они кичились после поездки в управление жандармерии. А на суде жалоба зафиксирована апрелем месяцем 1863 года. Ты виновен. Во-первых, башкирцы полностью перемещены с воинского сословия на основании Государственного совета Российской империи 2 июля 1865 года. Во-вторых, службу ты должен был оплатить собственноручно. Суд справедливо приговаривает тебя к 2 годам лишения свободы в штрафном отделении. Есть еще одна большая провинность. Ты призывал киргиз-кайсаков выступить против нашего государя-императора! Я бы тебя лично сослал в Сибирь! Якобы сын! Якобы поэт! Наглец! Ни стыда, ни совести! Еще он собирается на прием к нашему государю-императору! Наглец! Чтоб ни звука, поганый башкирец! Еще, насмехаясь над уважаемым Исангильды Султаном, якобы собака загрызет коварного врага, как ты, распространяешь в степи пасквиль. Я же вам сказал, они искали вину. Ах ты наглец! Ах ты
Кала Султан, мин бер нәмә лә әйтмәнем. Ышанам, Мифтахиддин әфәнде. Ышанам! Яйык кала сауда йортының малгарайында сатан кат менән икәүләп унлаган диегә ашарга ташый, һау үсерәйнегән. Бакыр һинең арыганыңды, көскә атлап йөргәнеңде күреп, яйын тура килтереп әйтергә батырсылык иттем. Һинең шундай ягымлы карашың, күзләрең минең тугры тындыкына охшап моңһу ине. Өйгө әкимнең мине 70 жастагы Карагалпакка 4-нче әйелдеккә сатканын, керуен хуҗасы Бохара сәүдәгәре мине Карагалпакка алып бара жатканын сонда гына белеп калдым. Багым бар икән. Жолымда син кызыгы, синең вәкир карасына гашык булдым. Минең дә күңелем һиңа бер карауда тартылды. Шуңа күрә мәсьәләне оҙакка узмай шундук хәл иттем. Яйыктагы таныштарыма зур рәхмәт, шундук никахын да укыттык. Һәм безне тот дигән ылау менән Һарытауга оҙаттылар. Әлхәмдүлилләх. Иҫләйһеңме, Миңһылыу? Юлда тегендәй бындай әҙәм яки жандарм бәйләнмәһен тип һиңә ирҙәр кейемен кейҙергәйнем. Есемдә, Аҡмулла, есемдә. Ажарың ашаҡ икән, атҡан таңдай, нурлы икән икән күзең, жаққан шамдай, жолымда сені таптым, айын алайым, күлім күз, оймақ ауыз, жазық маңыдай, беу-беу гауһар тас, құсне құрдас раушан, жүзіңдей көргенедей, сәуелем сабарым Ассаламу алейкум, атайым. Вағалейкум ассалам. Қайдан келгенсің? Шунда керек.
Һин минең өсөн хәдер юк. Атайның һүзе, акылдың үзе. Ә һин минең әйткәннәремде тыңламаның. Бел, атай нәңә ни кылһаң, алдыңа шул килер. Атайым, мин беләм, һин нык укымышлы кеше. Тик миңа мулла булып кешегә хезмәт итү ар. Коръән тотып, нимә язылган, шуның менән генә эш итү, минең өчен һай йөзү. Атайым, мин һинең атыңды урлап алып сыгып китеүемә бер генә лә үкенмәйем. Ул үкенмәй. Әсәһе торыр кызы һөйләр, атаһы торыр улы һөйләр дип борынгылар дөрес әйткәндәр. Күп илдәр гиздем, телдәр өйрәндем. Үземде төрле яклап үстердем. Башкорт халкының телен, илен, рухын күтәрергә ынтылам. Әйе, атай, төрмәһендә лә утырдым. Ләкин мин буга һич кенә лә үкенмәйем. Кешенең бәхетлелеге һәм бәхетсезлеге уның наданлыгынан тора. Ә наданлык кешенең тәрбиәһезлеге һәм тәртипһезлегенән килә. Атайым, үгәй әсәйем, мин аңра юлдан курыккандай, наданлыктан куркам. Надан кеше укырдан яман, ялкау кеше барынан да яман. Күземә лә күренмә. Һин пысрак, хәшәрәт кешеһең. Үстердек баланың асылын. Йөрдем тип кайткан инем һагынгандан. Вәгъдә шул иркен ердә табылгандан. 13 елда бер кайтып озатмагас, күземдән канлы яшьте агызгандан. Һезгә әйтмәй кемгә әйтәем, эй солтаным, һыдылалыр көя-көя йөрәк майым. Башлаган эш yerine yetмәй калды, бәхил бул инде, бездән миһербаным. Сәламәт имен торһын баш малыгыз, мал булганда юк һезнең арманыгыз. Алтындың кулда барда кадере булмас, табылмас 1000 тәңкәгә мыскалыбыз. Хәерле йорт эчендә булһын башың, галимдарға күңелең ник аумаһын. Хандугас козгон менән бергә булмас, йүнһеҙҙәр ҡайҙан белһен ир сауҙаһын. Ассаламу алейкум! Ассаламу алейкум! Bugün bizde ülken ziyan zamana. Bugün de zamanı. Bugün bizde ülken ziyan. Ağız tübeklerden akınlarımız gelgen. Alpa odağının biri Nurga sakın. Al yerine konağımız Akbollah. Havalayım olsa köptekken açımızı bastayımız. Естек болдың, бар болдың, кең далаға зар болдың. Өзіңе жұмбақ айтайын, жауабын таппай дал болың. Апсаң ұлым метейін, таппасаң құлым метейін. Күндіз қойды қарарысың, түнде жүнін тарарысың. Өз басыңа бас болған, есте ақын екенсің. Қайлайлым, қайлым, қайлайлым, ай. Башланмас бисмилlah, не әмір бар, ойыңда бола яшта қимылдап қал.
Егыл деген өзі бар. Мәшһүр молла хунға алдық жәнгәл. Қарсыластан сөз іздеп таппадың сөз. Білмейміз хақ әмірі мұндайды біз. Сан іздеп бұндай болған әмірдің де болғанын қай кітаптан көрдіңіз сіз? Көбелектей күні жоқ ер екенсің, кездеспей сен мәшһүрге жүр екенсің. Болмағанда кімнен ғана сұрар екен, білмейміз кім екенсің, кім екенсің? Әлбетте шағырлек даның сыққан, алдыңдан мен ақын қойдай аққан, Средний Азияның бойын келген, ау yoqmatlıq mut дегеттің йорт қырытқан. Шайыр болдым шарасыздан заманында, талай ақын қамалған табағымда. Білмеймін бар ма жоқ па кімге білген, үнжу маржан қосылған су ішемін. Білмеймін бірақ мұның кім екенін, бар ма жоқ па айқая қоу. Ақылы адам хуш көрер фақир тиха, ақымақ кіші мақтаныр батыр тиха. Гауһар деп өзіңді мәдіқлайын, ғалимдар танылалыр егет тиха. Вазифаға зәндердің дин сәсмәтлік, қараңғы бинарға шәм япматлық. Гауһардай вақытығызда әрәм қылып, өкіністер газеттерге өз язмақлық. Ақылы адам құш көрер фақир тиха, ақ кіші мақтаныр батыр тиха. Гауһар деп өзіңді мәдіқлайын, ғалимдар танылалыр егет тиха. Sen degende. Ақмолла, біз сенімен әлі кездесеміз. Молдағасың қая кеттің? Сенімен әлі кездесеміз. Қайда кеттің? Яғырап тұрсыңдар, жүр ет. Сенімен. Ақмолла. Соғын. Чудесно. Эфирленемме? Чудесно. Месех Мулла! Құтты алдығысы кіші бейғаты бой ұқлаймын. Тіпті ол етті дәулік бой ұқлайығы Месех Мулла. Дұшман, өйдім яқамитам. Әкірін. Бүгін кені құлқала көрмеді. Әкірін. Қана. Мығдию, юнелі өттінде. Бүгінде юнез бәнде. Бір ғайыпет кішіні ертқыстағыса тұқматқан. Ішкі іштер министрлығының подвалында аңылап етмейім.
Үден Эске эштер министрлыгының баш адъютанты дип таныштырды. Anlaşıldı. Месье Акмулла, кулыгызды юып алайык. Дусман. Өтем ярдәм итәм. Әлегә эштә һәйбәттән түгел, месье Акмулла. Бүген князь Ярослав адъютант. Әмма жандармдар шефы граф Петр Шувалов һәм государь император Александр икенчесенең иң ышанычлы кеше. Месье Акмулла, аягыгыз бит. İkinci türlü etkende şımsıhı. Bakın. General adjutant Alexander Timashev adjutantlığından şugulay. Месье Яндефаниши, рахмат. Rahmet ol bedin sen. Месье. Bravo Messie Akmullah. Messie Akmullah, şifalı ölenlerden sen. Ve bu kese bütüge Messie Akmullah. Sige. Messie Akmullah, men ertega ikkinchi davo olib kelam. Kutdingiz deymi? Ag'irlar. Наконец, якобы акын, поэт, акын имеш. Ғажап, һәр кем бай булһа, уға яхшы дидар әйләр. Фақир мескенгә пәрвә юк, хуклук менән зарур әйләр. Исендә тәкәбберлек, Аллаһ аклаһын. Үзе мәгъдул, үзе мәрдүд. Һиңә кем ифтихар әйләр? Үзе мәгъдуд, үзе мәрдүд. Һиңә кем ихтибар әйләр? Бисмилlah. Yüzüгездә тынычлану һилел Акмулла хәзрәт. Тимәк, яраларыгыз уңала. Әйткәндәй, нишләп эске эшләр министрлыгына барып сыктыгыз бу? Ай, Әхмәтшә хәзрәт, үзем дә аңламайым. Гобайдулла Султан батша янына инеп китте, ә мине тегендә озаттылар. Тәүҙә һәйбәт итеп һыйланылар, шарап эсерделәр. Александр Тимашевтың нәҫел-нәсәбе тураһында һөйләнеләр. Йәнәһе уның прабабушкаһы башкирка. Шуға күрә олатаһы әсәһенең туғаны Тамян башҡорты ырыуынан Тимерғәлене аҫрауға алған. Уның Ҡуҙый Күрпәс һәм Маянһылыу тигән китабын сығарған. Суҡындырылған исеме Тимофей Савельев Сынбиләев икән. Александр Тимашевтың әсәһе Екатерина Тимашева шағирә. Александр Пушкиндың танышы икән. Ла илаһа иллаллах. Был турала мин дә ишеткәйнем, дөрес булыуы мөмкин. Ишетүемсә, улар аралашып яшәгән. Бөек шагыйрь Екатерина Тимашеваның альбомына багышлап, хатта хисле шигырь да язган. Акмулла хәзрәт, мин хәзер. Тыңлар Акмулла хәзрәт, бөек шагыйрьгә арналган укытыш ва мөрәҗәгать шигырен укыйм. Где ты, учитель мой минутный, когда и кем ты увлечен, или в вихре вальса в зале шумной ты снова ножкой поражен, или, может быть, воспоминания тебя далеко увлекли, друзей погибших, их страдания невольно душу потрясли. Ах, прах невинных, кто слезою горячий в дань не оросил, и кто об них в душу с тоскою
не вспоминал и не тужил. А? Ханымдың хисле шағыр икәне тойыла. Амин, Холай тағала талант берген. Күптен түгел Пушкинның қатыны Наталья Николаевна Загряжскілер нәсіліне тип ядыла. Кардәшлектәр әле бар икән. Я, Хадрат. Кардәшлектәр әле бар икән. Мин әйтәм, минеңсә, Акмулла хәдрәт, тегеләр һине тәхет калага килеп, государ императорыбызды я башка бер әкемде үлтергән ниятләнгән террорист түгелме икән дип белергә исәпләгәннәр. Тутмап, куркытып талгандар. Губайдулла Султан һине эзләп бер азга һуңлаһа, мөхәббәт имгәнеп калыр инең, Акмулла хәдрәт. Александр Тимашевтың биографияһын күптәр белә. Onun turağındaki haberler hüzün gayrına etilgenler. Hele buna sizinle hüleşem, bizim uylap duram. Bizge yine kutkarır için bir mümkünsilikte faydalanırga gerektir o. Нинди мөмкинчелек? Александр Тимашевтың әсәре Екатерина Тимашеваға шигъри хат язды. Мин уны хөрмәтле ханымның қолына тапшырырга тырышырмын. Тик Губайдулла Султанга айта күрмәгез. Югы ике утта янырбыз. Екатерина Тимашева исәнмени? О, Аллага шөкер, һау сәламәт. Йөгереп йөрөй. Субханаллах. Әхмәт Шәһәдрәт. Тәкъдимегез урынлы. Илһам килһә шигырен язып та куермын. Әйтәләр бит, кешенең язмышы үҙенең акылына бәйләнгән. Шуға күрә ҡулдан килердәй нәмәләрҙе Аллаһ Тәғәләнән һорау ул наҙанлыҡ. Мин был турала уйланғаным бар. Тик бөтә нәмәлә сама белеү зарур. Шуға күрә хат мөрәжәғәтебеҙ дә самаһынан артмаһын. Юғиһә кире һөҙөмтә бирер. Улы оло түрә бит. Сама тигән төшөнсә һинең менән минең өсөн һәр саҡ иҫтә шул, Акмулла хәҙрәт. Тик шиғри хатты яҙырға кәрәк. Әхмәт Шәһәдрәт, ярай. Яҙыуға ғына ҡалһа, әлбиттә яҙам. Ярай улайһа мин ҡамасауламайым. Иртәгә осрашҡанға тиклем, Акмулла хәҙрәт. Сафир Рахмулланан, баҙнатлыҡ итеп һеҙгә яҙған хат мулланан. Хат.
Вәғалейкум ассалам, Ахмадшах хәзрәт. Һеҙҙе көтә-көтә, көтөк булдым. Бисмилла. Әллә шиғырығыҙ әҙер инде? Һеҙгә оҡшармы, юҡмы? Уҡып ҡарағыҙ. Бисмилла, бисмилла. Ҡат-ҡат сәләм, мин Мосафир Аҡмулланан. Баҙнатлыҡ итеп һеҙгә яҙған Хаҡ Мулланан. Мөкәррәмә шағирәгә 100 000 сәләм, күңеле һыныҡ аҡҡош шоңҡар балаһынан. Һай, бисмилла, бисмилла. Һеҙгә яҙмай өндәшерем юҡ, моң солтаны. Һыҙыла бит, көйә инде йөрәк майым. Уйлаған эшем еренә лә етмәй ҡалды. Бәлки мине һеҙ аңларһығыҙ, миһербанлым. Хоҙайны сүз өсөн яҡшыларға ҡушмаһа, был кәйефем сығыуға һис өмөт миндә юҡ. Ләкин эт өмөт өҙмәй, оялыу йөҙөндә юҡ. Фатиха хандан һеҙҙә ни булыр, белгән юҡ. Һүҙем ошо, шағирәнә күңел, илһәмиә. Донъя шулай, шағир ҙа бит, Алла балаһы. Хибестән уны кем юлып алыр, әлиһәм. Шағир менән бергә өмөт үлә, аңлаһам. Аҡын хәлен баһаларһыҙ ябай ғына һүҙемдән, мәрхәмәткә һеҙҙән өмөт итеүҙәрем аҙҙыр ул. Ятҡан ерем, ашар ерем, төн ҡараңғы баҙҙыр ул. Ятлыҡҡа өмөт иткән заттар бар был донъяла. Мин белмәйем, мәрхәмәтең, миһербаның кем тыяла? Нимә әйтерһегеҙ, Әхмәтшах хәҙрәт? Мөрәжәғәт Мәмәлит Аҡмулла хәҙрәт, бик фәһемле фекерҙәр һалынған. Минеңсә йөрәгендә әҙ генә мәрхәмәтле ҡулы булған кеше был һүҙҙәрҙе ишеткәс ялҡынлап янып китәсәк. Александр Тимашев әсәһенең күҙенә ҡолаҡ һалыр тип уйлайым. Шулай ҙа атаһы гонаһ шомғоло Егор Николаевич торғаны бер алйот ине. Бары эше һунарға йөрөп, йөҙләгән эт эйәртеп башҡорттарҙың игендәрен, бесәнлектәрен тапатып йөрөгәне өсөн күп судлашты. Туҡмаҡта киттеләр. Бер аҙҙан әңгәмә ҡабат ялғанды. Александрҙы йәй көнө Ташнаға ҡайтып йөрөгән булған. Бер ваҡыт башҡорттар атаһының йүнһеҙлеген нисек аулаҡларға белмәй, малайҙы аҙнауын көн баҙҙа бикләп тоталар. Ҡамсылап та туҡмайҙар. Малай шунан ауырый, 1 йылдан артыҡ дауаланып ята. Шунан бирле Александр Тимашев башҡорттарҙы күрә алмай тиҙәр. Мөмкинселеге килеп сыҡҡан һайын усалырға ынтыла. Инде бына Екатерина ханым күп ваҡытын Санкт-Петербургта үткәрҙе. Башҡортостандағы именияһында аҙ булғылай. Мәсәлә, беҙ уйлағанса ғына еңел түгел икән. Эй, Аҡмулла хәҙрәт, үҙегеҙ әйттегеҙ ҙә баһа. Ҡулдан килгән нәмәләрҙе Аллаһ Тәғәләнән һоранып ултырыу наҙанлыҡ тип. Тырышып ҡарайыҡ. Эйе, Әхмәтшах хәҙрәт, мин бит урыҫсаһында яҙҙым. Ҡыйынлыҡтар тыумаһын өсөн бына Башҡорт халҡының бөйөк шағиры, мәғрифәтсе, кешеләрҙе кешелекле, ғәҙеллек донъяһына әйҙәүсе аҫыл зат һин, Аҡмулла. Рәхмәт, Әхмәтшах хәҙрәт, рәхмәт. Ярай, мин бөгөн үк Екатерина Тимашеваға хатығыҙҙы тапшырам. Барыһы ла яҡшы буласаҡ, Аҡмулла хәҙрәт. Амин, амин. Я Хоҙай, барыһы ла яҡшы булһын инде. Өмөттәрем тормошҡа аша ине. Әйткәндәй, мин бит кисә бер шиғыр яҙып ҡараным. Өмөт. Йәнгә рәхәт, дуҫ-иштәрең бер хат яҙһа, йән йәрәхәт көпә көндөҙ ир-ат яҙһа, ажар дошман үҙ башына үҙе етер. Әгәр һиңә хаслап тороп бер баҙ ҡатһа, фани донъя, ҡыйыш юл борғоланған, ҡыйыш булһын, ҡыйын булһын юлсы барған. Юл ауыр тип, мин бахыр тип туҡтап ҡалма. Өмөтөңдө өҙә күрмә истиғбалдан. Ат атлыҡмаҫ арпаның һаламына, булма юлдаш дуҫтарҙың яманына. Юлдаш булһан да дуҫ күренгән монафиҡҡа, ташлап китер дошмандың табанына. Әссәламу ғаләйкүм, Мифтахиддин әфәнде. Вәғәләйкүм әссәләм, Ғубайдулла Султан.
Нисек арка? Юнәләме? Аллаға шүкір, юнәлә. Ярай. Мифтахиддин әфәнде, минең һеҙгә бер нисә һорауым бар иде. Минең белеүемсә, һеҙҙең кантон башҡорттары тоҙ түбәнән ылау менән тоҙ ташырға тейеш. Ләкин төрмәдәге диалогында әйтелеүенсә, унда һеҙ күптән булмағанһығыҙ. Бының сәбәбе нимәлә һуң? Һөйөнсөғәле Жәнәле нәҫеле минең ҡатынымды, 2 баламды тартып алды. Властар инде ул яҡта йәшәүҙе, хеҙмәт итеүҙе тыйҙы. Төсөнбөҙөм. Һуң мин бит буласаҡ ҡатынымды Бохара сауҙагәренән алып ҡалғайным. Сәлдереп. Ҡызыҡ. Бының турала һеҙ мөрәжәғәт һатып киткән инегеҙ. Бына Һарытауҙан һуң ауылығыҙға ҡайттығыҙ. Юҡ. Минең атай ундай нәмәгә ҡул ҡуйған кеше түгел. Белеп ҡалһа, хужаһына үҙе илтеп бирәсәк. Тоҙ түбәнән алыҫ түгел бер ауылда төпләндек. Йәйен хәрби хеҙмәт үтәйем, ҡышын ҡаҙаҡ балаларын уҡытам. Бәй, уҡытыу өсөн документығыҙ ҙа бар ине инде. Троицк мәдрәсәһен тамамлап, шәһәҙәтнамә алғанмын. Бына ҡырғыҙ ҡайсаҡтарҙа йәшәргә һеҙгә кем рөхсәт итте һуң? Улар араһында теләһәгем йөрөргә тейеш түгел бит. Оренбур дини йыйылышы сектарындагы мусулмандарға, мөғәллимдәргә йәшәргә рөхсәт. Төсөндөм. Шунан һуң? Матур итеп, донъя көтә башланыҡ. 2 улыбыҙ тыуҙы. Мулла вазифаһын үтәйем, балалар уҡытам. 300-ләгән ҡуй һарығы, 2 ат, 2 бейәгә байып ҡына йәшәп ятҡан көндө ҡатынымдың үгәй атаһы беҙҙе эҙләп тапты. Теге ҡарағалпаҡ кейәүе ҡалым аҡсаһын таптырта икән. Һәм Һөйөнсөғәле Жәнәле нәҫеленең кешеләрен ебәргән, минең артымдан. Улар минең ҡатынымды, 2 улымды тартып алды, һәм теге ҡарағалпаҡҡа кире ҡайтардылар. Беҙҙең бөтөн байлыҡ Һөйөнсөғәле Жәнәле нәҫеленә күсте. Һөйөнсөғәле Жәнәле нәҫелен яҡшы белә. Байлыҡ өсөн йәндәрен фиҙа ҡылырға әҙерләр. Минең әсәйем Ханша Фатима мәрхүмә булғас, ғаилә мөлкәтенең күп өлөшө Һөйөнсөғәле Жәнәле нәҫелдәре үҙләштергән. Шуға күрә үҙегеҙҙе һау ҡалдырғандарына доға ҡылығыҙ, Мифтахиддин әфәнде. Ал, был бәләдән ҡалай ҡотолдоғоҙ? Кем кемектесте һуң? Мәрхәмәтле Ғабделвахид хәҙрәт ярҙам итте. Аҙаҡ инде Троицкиға ебәрелдем. Ҡайтадан ҡырғыҙ ҡайсаҡтарға киттемез инде. Юҡ. 5-6 йыл үҙебеҙҙең башҡорт ауылында йәшәнем, әммә ҡырғыҙҙар менән бәйләнеште өҙмәнем. Уларҙың йырҙары, думбыра моңо минең күңелгә бик яҡын. Ябай халҡы ла алсаҡ, аң белемгә ынтылыусан. Шуға күрә мөмкинселек булған һайын уларҙың бәйгеләрендә ҡатнашып торҙом. Бер көндә шул бәйгелә инде мине Батуч исемле хан күреп ҡалып, үҙенең тол ҡалған ҡыҙын димләй башланы. Оҡшап ҡалғанмындыр инде. Ҡызыҡ. Нишләйһең? Ҡыҙына күңел тартмаһа ла, ханға, батшы түбыл түрәгә баш тартып булмай. Ризалаштым. Никах уҡытырға ғына йөргән көндә тегенең кейәүе ҡайтып төштө. Хива ханлығында әсирлектә ултырған имеш. Батуч хандан ҡыуандым тип, доға ҡылып, садаҡа таратып йөрөй генә инем. Итән килде, хан килеп миңә үҙенең тол ҡалған ҡарындашын димләй башланы. Көн һайын бисә алып булмай бит. Ҡасып та ҡараным, әммә ләкин тегеләр мине баҫтырып тотоп, һөйләнергә тура килде. Һеҙ өйләнеү мәсьәләһен еңел-елпе хәл иткәнегеҙ һымаҡ, Мифтахиддин әфәнде. Ҡатмарлы ваҡиғалар тегеләрҙең мәкәрле эштәрен һөйләмәҫкә тырышам. Шуға ла шулай ҡабул ителгән һымаҡ инде. Хәҙер Ғөбәйҙулла Солтан иғтибар менән тыңлағыҙ. Ауыл старшинаһының ҡарсығы үлеп китте. Йыназа уҡырға барҙым. Был итән килде лә шунда ине. Теге бөтәһенең алдында минән мыҫҡыл итәм тип, ҡорһағыма таяғы менән төртөп, ҡаҙаҡта бер мәҡәл бар.
Утлык бар ердә үгез һимерә, үлекһә бар ердә эт һимерә. Үлем бар ердә мулла һимерә. Карагыз мынау истәктең корһагына тел. Минең тел түзмәне. Үзеннән дә яманрак әйттем. Түрәм, әйе, дөрес әйтәһегез. Утлык бар ердә үгез һимерә, үлекһә бар ердә эт һимерә. Үлем бар ердә мулла һимерә. Сәхрәлә безнең кеүек мулла булмаһа, һеҙҙең кеүек яһилдарҙың башын эт кимерә. Ошо һүҙ минең башыма етте лә инде. 4 йылдан ашу төрмәлә ултырдым. Хәҙер 2 йыл ярымға штрафныйға ебәрәләр. Мин һеҙҙең әйткән һүҙҙәрегеҙгә ышанам, Мифтахетдин әфәнде. Әлегә ятып ял итегеҙ, мин тағы ла килеп сығырмын. Ғүбәйдулла Султан, барыһы өсөн дә һеҙгә рәхмәт. Le meuble fille d'un besoin, quoi prendre ta peine close, elle est l'image de l'amour. Ve me demande mon portrait, me peinte peine nature. Mon chat, il s'y habite à fait, cousquet miniature. Encore dans les classes, pour assager d'amis, je vais sur un grimace. Браво, браво, месье Мула! Уродца была, Янгрек. Как? Ты хочешь видеть мой портрет, написанный с натуры? Мой милый, отчего ж нет? Прими миниатюру. На школьной я сижу в скамье, я молодой повеса. Не глуп сказать, не стыдно мне, жеманство же завеса. Месье Мула, артығыз бі. Әкібен? Башқұрт сағала бұл шиғырды тәржіме еттіңіз ме? Әлбетте. Тыңлағыз. Әлі көрерге тілейхің, ябай портрет. Әкірен, үдіген. Әйді, рәхим ит хөрмәтлем, әдір рәқсім хүрәтім. Мәктәптә мин ата йылғылар, наҙлыҡҡа пәрдә ҡоролған. Оялмайым шуғалыр, алйотланған тиһәләр. Матур, матур, месье Мула. Французша өйрәшкәнегеҙҙе миңә әйтмәгәйнегеҙ һума. Нисектер килеп сыҡмағандыр, месье Ян де Фанише. Бәлки һеҙҙең губерниягыҙ, я уҡытыусығыҙ булгун булған ахыры. Булар һүҙҙәрҙе йомшаҡ һаҡауы менән әйтә. Ә беҙ Гасконицта саф әҙәби телдә һөйләшәбеҙ. Рәхмәт. Месье Ян де Фанише, мине француз губернеры уҡытманы. Кем? Төрмәлә өйрәндем. Төрмәлә? Үҙегеҙ? Әйе. Төрмәлә французса телен өйрәнеп яттығыҙ. Бында аптырауға бер нәмә лә юҡ. Төрмәлә кем генә ултырмай. Араларында Мәскәү, Киев, Париж.
Санкт-Петербург университеттарын, Мәккә, Бохара мәдрәсәләрен тамамлаусылар да бар ине. Улар барыһы миңа укытучы булдылар инде. Мишек мулла, күңелем туып китте. Аңламаным? Хәле. Pardon, Mishek Matcha. Mishek Moman, Fransız söylesip Fransa'ya katkan köy bulup gitti. Mishek Molla, şifrasıya girdi unutmayalım. Әлбәттә. Harbi var. Бұлақыл олайық. Сәйір көрінәһігіз бүгін Ахмет Шах хәзрәт. Аллаһ Тәғәлә хәзрәте, достардың юлы бойынша хатығызды тапшырдым. Ысынмы? Қалай ти? Мен бұл ерте ойламағайным. Тик мына Александр Тимашев әсәһен көріге келген. Бүгін ертеге жауап алырға тиңләр. Субханаллах. Ахмет Шах хәзрәт, яқшы. Әйткәндәй, Ахмет Шах хәзрәт, күптән һарайым тейімдә нисектер килеп сықмай. Бұрағыдың. Яқташ, Санкт-Петербургта қасандан берлі яшайығыр? Менің ғайлам Жангир ханды енді көптен білі. Ауылы Ғұбайдулла Сұлтанмен біз көптен достар. Ол мені Петербургка Пажский корпусына тәрбиясы етіп ұрлашырға ярдам етті. Һәм осынан берлі енді ғайла біз менен уға тоғыры хизмет етебіз. Хәзір енді менің янымда яқын досым, яқташым келіп сықты. Ақмолла хәзрәт. Әлхамдулилlah. Ахмет Шах хәзрәт. Һеҙҙең исемегеҙгә хат. Рәхмәт Мессия антыфынышы. Мерси. Мишек Мулла, шифрасыя Мессия Хат. Акмулла Эфенди, ваши стихи очень понравились. Пушкин бы порадовался, прочитав их. Обязательно напишу письмо сыну. Я знаю генерал-адъютант Александра Тимашева как защитника интересов и безопасности государства. Но чувство сострадания не чуждо ему. Он постарается оказать участие, если не будет сильного нажима со стороны. Эштәр болай икән. Ярай көймә Ақмолла хәзрәт. Бірәй гилләгез килеп сығыр әле. Ассаламу алейкум, әфәнделәр. Вәғалейкум әссәләм, Ахмет Ғұбайдулла Сұлтан. Вәғалейкум әссәләм. Мифтахиддин әфәнде, ниһайәт император янына керергә көн дә етте. Әйе, ярлыҡҡа ҡағыҙ әҙер, тик император уға ҡул ҡуйырмы? Быныһы тик Аллаһ Тәғәлә ҡөҙрәтендә. Аллаһ Тәғәләдән мәрхәмәтлек һорап дуа ҡылайыҡ. Әйе, дөрөҫ әйтәһегеҙ, дуға ҡылайыҡ.
Гамәлгә шөкерһеҙлек көфөр дигән. Ярҡын ерҙә Хоҙай кисер дигән хурлыҡ. Сәбәбеләп төҙ юл менән югер дигән. Иң әүәл кәрәк нәмә иман дигән. Ахирәт эштәренә иман дигән. Хоҙай кисер дигән менән эш бөтмәйҙе. Иман шартын өйрәнмәһәң иман дигән. Башкирец или киргиз-кайсак? Ваше императорское величество, я башкир. Родился в семье муллы Камалетдина, деревне Туксанбай, Белебеевского уезда. А что ты делаешь в киргиз-кайсакской степи? Был приглашен для обучения детей. А почему не обучаешь башкирцев? Ведь среди них тоже много неграмотных. Ваше величество, башкиры бедные. А-а-а! У них нет денег на учебу. О-о-о! Поэтому мы стараемся обучать своих сородичей только из доброты. На жизнь и семью зарабатываем небольшие деньги, обучая киргиз-кайсакских детей. Башкирцы не бедные. Башкирцы бунтовщики. В нашей империи в тюрьмах не держат невинных. Что вы думаете по этому поводу, господа? И я думаю, что его надо сослать в Сибирь, Ваше Величество. Ваше Величество, я предлагаю запросить новые материалы у оренбургского генерал-губернатора Николая Андреевича Крыжановского и управления губернской жандармерии о Мифтахиддине Камалетдинове, сыне Камалетдинове. Пусть будет так. Приготовьте и отправьте документы для рассмотрения Крыжановскому и управлению губернской жандармерии. Слушаюсь, Ваше Величество. Ну, прощай, великий сын башкирского народа. Поэт? Как там еще? Бедный народ. Қат-қат сәлем, мин Мұсафир Ақмолланан. Тура итеп халыққа язған хақ мулланан. Бөтә сәхрә ифтәренә бездән сәлем. Дошмандың ялаһынан пак мулланан. Бәғдә сәлем, фәқир хәлен һораһагыз. Хат белән белдерәйек теләһәгез. Ах, урып аш исеп қан йотабыз. Үлгәнгә үлмәһәк тә янәшәбез. Язайык һеҙгә ғибрәт һораһагыз. Җәйелгән тамам йортка тамашабыз. Һимеҙҙәр ябығалыр түҙә алмай. Был ерҙә бөйөктәрҙән алашабыз. Һарғайып, тән йоҡламай таң ашабыз. Күп уйлауҙан, аҡылдан аҙашабыз. Ау ҡороп себен тотҡан үрмәкселәй, ҡандала бөрсә менән талашабыз. Урыным минең ятҡан, аты зиндан. Жарайсың, Мифтахиддин әфәнде. Афарин. Хәҙер бөтөнләй юлға әҙерләнергә ваҡыт. Аҡмулла аҡын, көрөп тормон, жүзеңез жылы. Эйе, Аҡмулла аҡын, сәләмәтлегеҙ яҡшыра һымаҡ. Хәҙер һине Калугаға оҙатасаҡтар. Тик полиция күҙәтеүендә йәшәйәсәкһең. Башҡа сара юҡ. Хәлемдән килгәнсә ярҙам итергә тырыштым. Алла Тәғәлә ҡөҙрәте һәм һеҙҙең хәстәрлектәр менән Ғөбәйҙулла Солтан. Аллаға шөкөр, йүнәлеп киләм. Иншалла, шулай булһын. Аҡмулла аҡын, һеҙҙең миңә арналған мөрәжәғәтте үҙегеҙҙән ишетергә. Юғиһә,
Кайсы бер урындарын төшенеп китмәгән кебекмен. Бәлки миңа икенчерәк тә иткергәндәрдер. Күрүегезсә, минең йортымда музыка кораллары күп. Бигрәк тә баласакта дүңгердә уйнарга ярата торгайным. Хәзер инде онытылган. Акмулла акын, күңелегезгә якын булган Кадак Кайсак думбыраһын һәм Башкорт курайын бүләк итәм сезгә. Сыйлыкты кабул алыңыз, Акмулла акын. Бүләгегез өчен рәхмәт, Гобайдулла Солтан. Зинданда язган хатым турында мин үзем дә сезгә һөйләйм дигәйнем. Тик нисектер килеп сыкманы. Ә хәзер вакыт. Солтан Гобайдуллага шикаят. Ассаламу алейкум атылзатқа. Майданда алып келген арғымаққа. Лайыклап дәрежеңе яздым сәлам. Үдебез артык батыр булмахакта. Зинданда интизар булып зарыккандан. Хезләргә тагы яздым түдә алманым. Бәндәлә була шундайын хәле. Галимдин худы шәкәр мәгънәһе бар. Бистара зарыккандан язгандар тип. Солтаным зинһар үтірісіме күдің хал. Башкорт халкының данлы көйе уелды уйнап ишеттердем. Без аны атайым менән бергә йырлай торгайнык. Мин көйләйем, ә ул йырлай. Гобайдулла Солтан, барыгы өчен дә сезгә олы рәхмәт. Кузгалырга вакыттыр. Афарин, акын. Илаһи моң менән шатландырдың. Күптән шулай тукталана, үзебезнең думбараны тыңлаганым юк. Ә курай моңы хистәремдә. Рәхмәт. Гобайдулла Солтан, бұл тормышта біз һеҙҙең менән 2 мәртәбә осраштык. Ҡыҙыҡ. Ҡасаныраҡ булды? Хәтерләп етмәймсең? Миңә анда 13-14 йәш тирәһе ине. Атайым менән Тамъяны руы башҡорттарына ҡунаҡҡа барҙык. Жәңгир хан да килгән ине.
Үденең қатындары, балалары, хақсыларын ертіп, менің қырғыз қайсақтарды тәу көруім болды. Бөтәһеле матур кейімді, қупшы ғыналар, һәр бірінің билбауында суқлы қамсы, мен қыдығып кетіп бірінің суқлы қамсыһын сәлдірдім. Тегелер мені кімдір оқшақлап, шул қамсы менен хуғырға қарар бұқтылар. Бір хуғудары болды, сарылдап қысқырып ебердім. Икенсе хуғударын көтіп тұрайным. Жәңгир хандың дүрт ұлы келіп мені қосақлап алды. Адақтан көзім түшкен суқлы қамсыны атайым Жәңгир хан өзіңе бөлек еткен түгелме? Әйе, біз истектерді хөрмәт итәбетті. Урлашма атай, кәрәк екен, ұрап ал. Біз хинға хатта қырғыз қыздын да бөлек етербет сені. Икенсі мәртебе орманда кетіп барайным. Бір егет ята. Бүрі қапқанын айлағып. Тегіне тидгені темір құршауынан ысқындырдым да, әммә ләкин теге хаман ыңғыраша итіне келе алмай. Битін қармынан ұшқай башланым. Теге көден асты. Һез кем? Унарсы аяғығыз несек? Үшімәгәнме? Мин яңынан күздәремді йомдым. Қарайым, қаршымда мылтық атқан кеше басып тұра. Ул адам сіз инеңіз Ақмулла ақын. Мин Ғұбайдолла Сұлтан. Исем шәрифтәрігізді де білмей қалдық бит. Ирактан дин бойынан келген башқорт тилелер. Нистәмә йылдар бойы үдемді өлімден құтқарған кешені эзләнем. Ә ул алдымда басып тора. Рәхмәт ақын. Рәхмәт. Урал таударын еске алып, тағын бір тапқыр құрайымда Хызғырт сәле, Ақмулла ақын. Әлбетте, Ғұбайдолла Сұлтан, әлбетте ақын. Бүләк иткәнең өсөн рәхмәт ақын. Йорғуд, ағанлы моң менен халықтарыбызды дөньяны ябләк әшәргә әйдәүсе ошондай сәсән төрмәдә сөреп ятырга тейеш түгел. Император хезмәтеннән куып сыгарһалар сыгарырлар, әммә һине, Ақмулла ақын, штрафныйдан барыбер коткарсакмын. Ант итеп әйтәм. Ант итәм. Рәхмәт! Рәхмәт! Ғұбайдолла Сұлтан!
Hürmetli Bağdat nime akıllı aşkan, kişi bulmaz küngülün mutluluk baskan. Bulmahın arabızda haremsilik, uyatsızlık yakın menen yamanlaşkan. Hıyır hımı yakın menen savdalaşkan. Ummaydır savdagar küp hatulaşkan. Dünyala bar dilegim, hizzin menen koşulup, мәңгілікке айырылмастан